VIP baro shkathup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka singi kilong. Ai ambulance menteri rangba yakadong dum nong thamai. Kentu ka KSU nehu unit yaki para samla pule. Kendu mau siang kinong tre karkhana san dobilat maumlo chera. Ban bamdu kading laitli kidukan hanong po. Tumantang ini apa ki khubor ki ba khambania. Mentaka singi ka khatsau tarik ujelew menteri rangba ukonrat ke sangma ula ai sngo bha ka we ka ambulance kit nong pang shakipat nong shnong ka kentot dum nong thamai shlong ha ka jingalang pat ba balalong ha St John's Whitehall School. Yakani ka ambulance labai na ka plaja hula pisa ba kerpang balajer kerteng Chief Minister Special Development Fund CMSDF. Haka jingalang pelat pat ba yakani ka ambulance ladan lang ru uba Jemino Mautho MLA ba menshua ka nong thamai MLA lat mkra kong amperin lengdo MDC nong thamai ba latiplang kharkongor MDC lat mkra malki ba Fantin Joseph Lakadong. Menteri rangba ulaong bakane ka ambulance kan ai ka jishakri pat ba yaki nong shnong kani ka dong ba iki weiru ki kentot ki badan kam bankit iki nong pang shaki jaka sumar. Ula kentui kinong yalam kani ka kentot bat kumju yaki pat ba ban sumar bat sngotra ya ka ambulance kum kamar kenti lajong kaban ai ka jingyarap hakapang ka shitom. But it is the message that we are sending as a community, as leaders and as a society towards the purpose and the meaning of really taking this one step forward in ensuring that we're able to make a small but a significant difference in the health services that are being provided in and around the Dundum area and Shillong city as a whole. What was mentioned earlier by Kong Ampering and the others, that we had a huge challenge. Nobody in the world ever expected the COVID to, the pandemic to happen, the kind of difficulties we faced as a government and more importantly as a society. It really taught us a lot of things. And I think the biggest message and the learnings that the experiences that I could take from these last 2 years of managing, handling and fighting the pandemic is that one person or one organization or the government alone cannot do it. Presiden Katanat Kasi Students Union Hanehu usamla Bandung lang rani ula kentui ki para samla ki bakwa ban pule hakane ka school ba haki tanat ba pher bakin le kloy ban register yala de na banta ka Common University Entrance Test CUET. Uni unoya lam ki samla pule hanehu ulayat ho ba kadon satang katuk anisngi menta bakitu ki bakwa ban pule hakane ka school ba kila ban register yala de na banta ban yakhun yaka CUET bat ki deiru ban penkre bha yala de ban poi shaka thong baki ang not haka jingin. Ni kena ki ba mut ban le kan ni ka PG course ne ban le ki UG course po direct ka po ni hu bon ki sa ongdum kim chai maki hatu ki don kam ban le ka ni CUET ni CUET ri ka iba na kaliam jungi ka seng ni subha ban ni wan hni man pen chai lang ba ni kelat pathai khbor ba ladap ki kwa ban join class po school ba ni hu la de PG ni ki UG kum ka lo ki bitek ki balong direct bi badan po campus ni hu ni ha niat lang ba ni CUET kat kum ba belapan mana ada sarkar India dan ba ka education ministry but kila weng tang ki affiliated college ka bamut ki college ki bamdon po ni hu ki ba don po sabar jong campus ni hu kum balong kum ki St Smith college kum ki Shillong college ki balong degree level mri ban join hi ki PG course po school ba ni hu ni don kam niat lang ba ki ni CUET te mentang ni don stang life ni south ni ban kutno ban register ki ka entrance exam ni pen snow chapi baro ki para samla ki badan ni jing trang mat ki jing thmu jang phi ban beteng ni jing pule hapo school ba ni hu masuk bha chimai ne kabu ban pendap ne ban register ya ka entrance exam mat sakwi ru hakini khindiat ni kidang ka school ba ni hu kadang si form ni ka admission committee ka ba kin sa syong jingalang bat ki sa pentip ka kin rai yu nang tin po committee bat ngila man pentip yang hatu kin simbet direct CUET ne kin penlong 50-50 bat ki marks bayo na po ki degree level.
Baro kinong tre ka karkhana Sando Bilat Maumlu Chera Cement Limited MCCL kabala long teng ka wena ki karkhana bapawnam hadu ki khendiat snam balala hakathan chate lammi ngi kari India menta kalakhang khrdap nadu usnam 8000 khatphra menta ki akandu mausiang hakaba kimti kna shu yo khaw khon khawkti ki sarkar jila kila wan bat kila led ki sedang bat ki kut hakakular hanrei amso khaw ha e ru Menta kasenjuk kinong tre kanika karkhana Maumlu Chera Cement Employees Union MCCEU kala penlong ka jingya khi bandawa na ka sarkar jela bakan ai de ki jingtho ki ba shai kedar kinong yalam ka MCCEU kila buru ikini ki jingkli ki bakta yo khaw khon khawkti jongki hatu ka sarkar Meghalaya kan penurlong bat pentrikam shisha ya kata ka joint venture hatu kata ka joint venture kala mo ban penbiang ya baro ki tulop jong kinong tre man la ubanai hatu kata ka joint venture kan seulut ki tulop ki badangsa hatu kata ka joint venture kala mo ban seu kinong tre ki bakwa ban shong that no lengba ka voluntary retirement scheme ne golden handshake scheme hatu kata ka joint venture kala mo ban penkloy ban penki imbiang ya ka MCCL ka jingkhen anta jong kinong yalam ka MCCEU laong baka sarkar ka don kam ban sei pisa na ka plaja hula ka bakot amduna ya ka laipho hadu san phoklur tengka ban penurlong ya kite ki jingkeli haneng kadau bilat sora kala paunam hadu kata-kata hakipor bala letno penban menta kinong tre jongka ki angsla na ka jing thanganja Kalau ada under proses keba joint venture keba Shen Lesi keba kadang di under proses menta ya kan ni rumah lang pun patay mga amar kasyong hakibor bahador di nakaliang kajonga persangkat kabala kumno ban yarap ki ban pensaw ya kajinye kajongki siapa yang buat parking di jalan regular payment kita kan regular sekali salat aku masuk kuma layu ini nak kuar jinge kami kena pergi ke daerah tulok nama dia tulok sanjur negara yang ini kami kerja financial assistant ibu ngala syuruh nak mata lain samai kata daga banilai ini ditujukan dan baka chief staff officer batum dia duit buat apa dia suruh bahkan ni election kalau jatuh ada sama itu aja lagi tinggi suruh kan buat ni siapa yang mereka rai kalau balada suruh itu dia tulok apa yang ini naik dengan dari itu ke election. Kita orang kajing ini kita. Jadi kita kadang mentah sini lah ikut iwan dengan kita session bahwa buat dokumen, bahwa kumdu gambar saya regular tulok kawan kita. Nging dalam kam kerja yang kamu kajing penting kena nak kalian buat halwa tam dengan sarkar. Bah atau ni yang akan ditulok ke factory kampat ya nginyo ane yang akan ditulok ke hasil tempat. Kawai kedukan kepala tip kum ke Samsung Tech Park Pariat Kompleks Kabadon Hamad Pran kala syak prong tu haka step jong khat saw tarik ubena jeleu ar poar. Karkum ka jinge thu jong trai dukan uba rabel pariat ulay thu baki breu ki ba prong tu ya kani kedukan de ki breu ki bamla ban ithu henrei lala ban yo i ya kani ka kam jong ki na ka CCTV jong kani kedukan. Karkum ka jinge thu utrai kani kedukan kini ki breu ki la yo bantu iki mobile ki ba remdor ki ba kot shaka ar pholak tengka hadian kani ula pentip shiki pulet jongka lom dingjeri police station bat markumta ki pulet ki la 1 poi shakani kedukan ban le ya ka badon kam batang kumni khmat dukan dongi apakah police department ki jibu kan patrolling kene kini gamin matran di main area apakah patrolling bala ibu ji tagi patrolling ende kumno khmat jongi nang la ban tu nang dukan matar umde nadien ke sotar nak khmat sotar ada nadir nang la kanong nak khmat sotar tar na main jong kene main matran lada kum kini kajing dia kaji ang ki dukan sekendong cerot kita besok kinyo gini ba nong tu nong ti tapi hende jingbo is cibi mata nong kita gi brio mata ti gi bala bon gi start sa bam ka kai kana ko jaga CCTV latih banot gi wayar hende CCTV ngade pandai hende la on gi main box kita sim de hende gi brio gi bala kam trim ini kampan itu dari gibri gibawan untuk saya kintip ya kawa ya to box ni ini kumulong te gila abu nang CCTV ban yada ya kata jing ni kalau kumne babu kumne kam dan jingmut CCTV ya trai mde tang tu dalam kia trai ka jing petong ate kumulong i dukan pi di kai di jong khamat ni te ngatrai ki wan bun mut trai mde ma
tu way dan lang tu suspect tu kena way laban dan silang tu ba mi ako kasi jadi thai de kam tu tala ban tu get no tu way laban koi saka way laban yo ni ki babun kat badang mi kisngi kat tanang jelai ki kam sliu bat kam dusman haka jella kajing bam yo kam yo jam kajing ki udrok bat kiwe ki jing di kalapur stat shabaro ki kendong ken shrat jong ka jella haba ka buat ya tanglang kalate meraw ya kinong di kini kim la shu ban perkhat ka jabe jong ki kalayap bat karunar kala sensyar haki hene men step lai tali ki dukan ki badon hadaun gate nongpo ribhoi district kila ingkhong khat hadin ba kila sha bamdu hakading ka ba ki runar bampat la ban yo jingtep ki de ki ai kila thang dusmon ya kini ki dukan katkum ka jinge thu ki trai dukan ki ba de so de kwai bat kiwe ki mar ki mata kila ong ba ka jingdu bat jingjulor kalong ka bakraw hadu kata kila ong ba ki suba ya ki runar ki bala thang put thang dusmon ya kini ki dukan bat ngakarpat akhir di por kampot orang dia tani kinumpo batindon kiba yai nak kini patrolling nak kalian juga serkar kini polis men senang berkai baru juga kecing singai teng untuk batindon ni apa dong kat ni kami kita page mi atat boy tak kalian kasdong aduk kato ngila ikan pangila ngak mudong sok sedong jangan dong lihat kadon kecing kili dia kadong langsung mengikuat kecing sok selesai kan haknya khmat bakal don kecing ja lesel ada kapor ke pamata pun kena balong besyang maklak kam jam menmet menyong ladang ngilak pun kita ro ngide berkeli bat ngide bat tokit bakai bakiwan sang kapor met kapor juki bat tut yak imlang salang ibu jeung sir kinok sang dukan namar bun kibe sang laigot sangot abade tu kapor menmet bagi semcing anak kadong ngakerpat kata tak kecing terwa ka basbun kasurit ke juga pak serkar kesekia agar oh bunsim ke sedon kata itu satu anda kila ada khang dukan ha kapor setiap nya ke siwan khang anda lagi de khang ya dukan ki wantu klong abli kira ai ki coklat kira ai ki sigaret kira ai ki jington Badak itu ki khubor ngilapoi shika bakun tar hadu banginde syambyang khublei shibun